jiwane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging kortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung yang menekan, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging kortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung yang menekan, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung yang menekan, ia ngorahang ulian ama beregan.
Gede sarang kudu sujati ini kena jodoh di kehidupan sana di umur kita jangan elingan ye yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab keginan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjaan kadang lingorahan hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketatian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tanggung aja mitra otani pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus maliti ketatian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
sing kanthi pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan karepang hidup luwungan teken rerama rasayang angin sayang isubane pianane padungo keluarga lebihan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan udah sing dinune mah urip raga ngerunguang nuda disubane mati mara pengelingin nuda sing dinune mah urip raga nyayangan nuda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genang masih sing hidam lanjang dadaran jalan-jalan sodan kau masih sing hidang kau ngajangan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan udah sing dinune mah urip raga ngerunguang nuda disubane mati mara pengelingin nuda sing dinune mah urip raga nyayangan nuda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genang masih sing hidam lanjang dadaran jalan-jalan sodan kau masih sing hidang kau ngajangan
sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan capang hidup ne bahagia. Dengan sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdom karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cokuku sing hidang kemekelan. Arte brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidan ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerahayan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdom karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cokuku sing hidang kemekelan. Arte brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidan ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan,
wanta tulus tiang aturan semeton sareng sinamyan mugi mangge kerahayuan. Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Li sengkawen lo, diapin kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Li sengkawen lo, diapin kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Li sengkawen lo, diapin kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan,
bekas bon lima lunan. Agak ada tambahan lemburan. Bulan depan mada liuman orderan. Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan. Jaraga nadine yen hitung-hitung konden liwat abulan. Udah alogati iraga jadian bawak satwane jani raga metunangan. Ternyata adik subenglah tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan. Beli dingin main hati ke bawah perasaan. Beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo kesinggahan. Lo tresnan lohe kapin dewek beli mlai bling penjara pelarian.
yen kal nawang gegaine tiban-tibanan jani harus mekutang bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lan bahasa Jerman sing berfungsi ulian sepi wisatawan. Nyesel jani sing heula kebisan lenan terlena pidan tiang di zona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang jani banyak uop megaturan. Pidan dadi gain membasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Pidan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan. Jani sing heula kebisan lenan terlena pidan tiang di zona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang jani banyak uop megaturan. Pidan dadi gain membasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Dan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan.
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepoken reramane mecanda kade ngarepan ade pade dadi kurenan beli Kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan kangide hati di angkul pemesun adine ada nak muani ane nyadang beli ngaku ne hantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline pengadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, kanten jalanan, bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat uno kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati kemalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne bela bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortang nak lo sing lah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati kemalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne bela bangga ngorte di sisi nak elo ne